Me pono taku kōrero, he hueki ki au te... How tukupu anō mo te pronoun? Tūkapi. Tūkapi, te mea kāre au te tino mōhio me pēhea te pātai ki tētahi. Me pēra hoki au, mā rātau rānei e whakamōhio mai ki au. I te mea, tērā pia he kuare enei kōrero. Heoi, ki te kite au tētahi tāne, he pāhau tōna, ko taku pōhe he tāne hoki ia. Engari, tērā etahi wā, kua kōrero atu au ki tētai me tāna whakamohio mai, he wahine ke ia. No reira, yeah, we're scared to offend all the time, I feel like, all the shadies, but like, I think it's so, we don't want to offend, but we also like, how do you go about it? Pātai. Kare, e hara I te mea whakaiti te pātai. And I think koe nā te pōhehe nui, that it's offensive to ask someone what their pronoun is. If anything, it's flattering. You feel empowered, if anything, that someone is considering your mana, or someone is considering your feelings on how you see yourself. Ka tipu mai ana koe ai, you always get our tamariki, oh, I'm blessed, mate. They're, are you a boy or I'm both. They're like, what? Nā mea e rua. E mōhio rānei koe. E tahi o aku I rā mutu I nau kua Uncle Pere ahau, kua Aunty Pere ahau. Ana kia rātau, harai tu mea Aunty anahe. Ana kia rātau. E harai tu mea kua kātaku tohu atu.